Lösiçön federal qiyamzali servisan diğas lähtsvol biltoyev İslamna baxtiyar arvalitin Kiyeverç apellyasiyon qiylu. Sön advokato Simonenko Zlats diytsrya olq astin dallats işyetsah läslatoru. Qedi şodol biltoyev Lösiçönu berkiveşu baonsioç temtoban de şuxilan. İzletser Ukrayni dozan xoş Borispol keman portya qoşer dechkan batta. Zikkaçir Bankokir Kiyeve oğş. Pensiya vöçxant etuarlatsiyazdyaş pensiyan reform alar dihkin Kremlin administratsiyanu Lösiçön aydalşın mütahbol jurnalistna, ekspertşna, blogerşna. Reform doşliyalorova çayzer isbadiyazday itolşeşka mahka latin hal dagdoytur dubar xoşn tayizdik dats alxir aydalşn. Tsar hiyxardina paşxaq zarban gırşn reforma deşanmet xitsar liyaldi al. Pensiya vöçxant etuarlatsdolş Nizman проект Есрия yolvarıyor, Lösiçön paçhalqan dumu Qugernix. Titeyev Ayub xlat süjet gaytin Grozny telekanalı. Tsigagoyçvar Titeyev narkotik şliloşqilarını teşviyattin basxanan Süleyman Zeyolstak. Jurnalist Bilgaldoq Söjğalaj televizyonu Titeyev guçvaqş süjet gaytin xilar memorialın Söjğalaj değin kügal xoxil Estimirova Natalya yin işşoqaç dina. Hirичуа мухтилахтин Нефтеев айл лацгуятин полисхой Москвах Беларусин вокзаля. Цодисря искалхаравелла цондухулберкин журналист Джемаль Архан Киворкова Надежда адвокат Мусаевгар Мурат Алавдихилар бандулш. Метан газ икин ви Горбақар ховина гүжичуа ткибули галар шахтя. Қиял вагину. И бандулш тезетан декиқина цумахка.